gayane terus balu. Kenan jopon jerone mesti ranggawa dompete. Ngenyek nih kan, padahal ya ora. Nggih, mungkin ada request lagi Pak Camat Sudah ataupun ya requestnya ya Pak ya, sudah ya Pak ya. Nah, jangan request lagi ya Pak ya. ya jadi penging. Kan ora request yo bar. Pripun Mbak Mujono? Putranipun. Mas. Putra. Silakan. Iku lak gegere tak gone polsek kok engko. Yo. Mas Sapit terus sapa neh putrane? Ya putrane Pak. Putrane Pak Mujono ini juga dewan juga. Oh dewan juga. Hebat. Mas putrane Pak Mujono kuwi lho. Terus Mas Den? Mas Tito Sinyo. Oke. Mas Wahyu, Mas Sinyo, Mas Sapit. Ada permintaan Cinto Dimato. Yo, Mas Yudo iso. Oke, ya. Apa garis